तुम्ही पळोवपाक शकता आमी सद्या जी यशची बिल्डींग आसा जंय मॅकॅनिज पॅलेस 1 आनी 2 आसा थंय आमी आसा. जेन्ना आयज आमकां हांगासर एक प्रेस इन्वायट मेळ्ळो की मॅकॅनिज पॅलेसान हांगासर जे डिजेबल्ड फिल्म मेकर्स आसा, दोग जाण आसा, एक मुंबयच्यान आसा आनी एक आमचो गोंयचोच महानंद सतरकर फोंडेचो फिल्म मेकर आसा, तांकां हांगासर फेलिसिटेशन ते करपाचें आसा. पूण जेन्ना हांगासर आमी आयले तेन्ना आमकां हांगासर पळोवपाक मेळ्ळें की जेन्ना तांकां स्टेजीर हांगासर व्हरपाक जाय जाल्यार ते स्टेजीर एक्सेस ना. जो रॅम्प जाय आशिल्लो, जो डिजेबल फ्रेंडली हांगासर जे अनावन्स जाल्लें की अंदूचो जो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा जो डिजेबल फ्रेंडली आसतलो म्हणलेलो तो हांगासर खंय तरी पळोवपाक मेळना, कारण हांगासर रॅम्प नासलेल्या कारणान एक प्रत्येक मनशाचे एक मनान इच्छा आसता की तेणें स्टेजीर चडचो, पूण तांकां हांगासर स्टेजीर चडपाक मेळचें ना कारण हांगासर रॅम्प ना. तशेंच ते म्हणटा जेन्ना हें फंक्शन जातलें जर तांकां मुवी पळोवपाक जाय हांगासर मॅकॅनिज पॅलेसान जाल्यार ते म्हणटा की जे डिजेबल्ड आसा तेंचे खातीर बसपा सारकी हांगासर चेअर्सूय ना म्हणटा ते, कारण तेंचे जर व्हिलचेअर्स जर तांकां वयर व्हरून खंय लावन पळोवपाक जाय जाल्यार ते म्हणटा हांगासर ते अरेंजमेंट ना. म्हाका दिसता जे कोण ऑथॉरिटीज आसा, जे रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी ह्या गजाली कडेन तेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण ते म्हणटा 90% जाला पूण 10% खंय ना खंय तरी अशें ते म्हणटा कमी पडटा आनी ते म्हणटा की तेंचे खातीर 100% जावंक जाय जाणे करून तांकां सगळो जो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोंयांत जाता तो एक्सेसिबल करपाक तांकां मेळपाक जाय अशें ते म्हणटा. तितून जे मुंबयचे जे फिल्म मेकर आशिल्ले तेंच्यांनी इतलेंय सांगलें की काल तांकां असोच एकी कडेन तांकां एक्सेसिबल करपाक मेळना तेन्ना स्वता जे मिनिस्टर आसा अनुराग ठाकूर तेंच्यांनी स्वता थंय आयले आनी तेंच्यांनी स्वता इनिशिएटीव घेतलो की थंय तांकां रॅम्प करून तांकां भितर घेवपाचें. हांगासर काल तेंच्यांनी अनुराग ठाकूर जे मिनिस्टर आसा तेणी स्वता हांगासर केलें. परत एकदां सांगता जे रिस्पॉन्सिबल जे हांगासर ऑफिशियल्स आसा तेंच्यांनी ह्या गजालीची नोंद घेवपाची गरज आसा की हो जो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा तो कंप्लीट जे डिजेबल्ड फ्रेंडली जावचो. आयज तुमकां फेलिसिटेशन करूंक हांगा हाडला. पळयता की स्टेजीक रॅम्प ना. इवन जर तुमकां मुवी पळोवंक जाय जाल्यार मागीर हांगासर त्यो फेसिलिटीज ना. सो आमी आतां पळयता की जेन्ना हांव भितर एंटर जालो तेन्ना म्हणजे काही ज्यो सोयी ज्यो जाय व्हिलचॅर युजराक त्यो हांगसर दिसता. पूण काही गजाली आसा जी म्हणजे आतां तुवें आतां कशें म्हटलें की स्टेजीर वचपाक मेळना, की हांव म्हणटा की ते आतां फुडें तरी विचार करून हे म्हणजे तांच्यांनी जो आसा तो प्रत्येक मनशाचें एक स्वप्न आसता की स्टेजीर चडचो आपूण. हय हय आयज तूं फिल्म मेकर म्हणून हांगा आयला पूण तुका स्टेजीर चडपाक हांगा मेळचें ना. हय तें एक आसता एक म्हणजे तूं आतां म्हणटा पळय प्रत्येक मनशाचें जें स्वप्न आसा तें प्रत्येक मनशाच्या मनान एक मागीर खंतूय उरता की ती स्टेजीर चडपाक मेळूना म्हणून. पूण असो की फुडल्या वर्साच्यान तांच्यांनी ही गजाल लक्षान म्हणजे घेवची आनी एक मेन स्ट्रीम म्हणटा पळय एक्सेसिबिलिटी ताजे बद्दल विचार करून थोडे थोडे आतां फुडें सगळे ही जी यशची आसा, हांव यशचीच म्हणना बाकीच्यो सुद्दां ज्यो प्लेसीस आसा पळय ज्यो सगळ्यो डिजेबिलिटी फ्रेंडली करच्यो आनी एक्सेसिबल करच्यो. हय म्हणजे हांव रोखडेंच आतांच कर म्हणना पूण करप हें खूब गरजेचें आसा आनी ताजे बद्दल हो विचार जो आसा तो सामको थरली जावचो. मैं एक्चुअली आई एम अ फिल्म मेकर, सो मैं फिल्म बाज़ार अटेंड कर रहा हूँ. सो मैं अपने काम के लिए आया हूँ बिकॉज डिसेबल्ड हुआ तो क्या हुआ, काम तो चालू होना चाहिए. अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा. सो आई कम टू एक्चुअली वर्क एट ईफी विथ वन ऑफ माई फेलो फिल्म मेकर फ्रेंड्स फ्रॉम गोवा. एंड ईफी में मैरिया होटल में उन लोगों ने सारा NFDC ने पूरा अरेंजमेंट किया है एक्सेसिबिलिटी का फिल्म बाज़ार के लिए. और हमारे जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने भी एक पेपर में आर्टिकल लिखा था कि इस साल काफ़ी बहुत सारा प्रोविजंस किए गए फॉर डिसेबल पीपल. देयर इज अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस कि आप सब जगह आराम से जा सके. इट वाज वंडरफुल. 90% ऑफ द प्लेस इज़ वेरी वेल मेड, बहुत सारा. लेकिन एक जगह पे मुझे बहुत दिक्कत हुई टू एक्सेस दैट स्पेशल पवेलियन जो उन्होंने बनाया था. सो फर्स्ट डे में देयर वाज नोबडी टू रिस्पॉन्ड. किसी का कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं. आई टोल्ड देम कि सिर्फ स्टेप है, रैंप नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं. तो किसी का कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं. लकीली दूसरे दिन जब अनुराग सर खुद आए थे 75 क्रिएटिव माइंड्स के इवेंट में, तब मैं बाहर खड़ा था. तो ही गॉट द न्यूज़ कि ऐसे ऐसे इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो रही है. इमीडिएटली ही केम आउट, ही मेट मी, ही सेड इसका अभी कुछ करते हैं. विदिन 2 आवर्स रैंप बन गया. सो मेरा वही बोलना है कि परसिस्ट करो. आप अगर एक बार बोलोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, 10 बार बोलोगे उससे भी कुछ नहीं होगा. कीप ऑन डूइंग दैट एंड मीट द राइट पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी कमिटेड. जैसे सर हैड ऑलरेडी कमिटेड एंड ही हैज़ टू नाउ गो विथ हिज वर्ड. सो दैट इज व्हाई ही केप्ट हिज वर्ड. आई एम वेरी हैप्पी एंड लेट्स सी इफ दिस हैपेंस विद द फ्यूचर ऑफ एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नीडेड. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हियर एट द ईफी वेन्यूज राइट नाउ.
and we are supposed to be felicitated on stage. The problem is now we can't access the stage because यहाँ पे ramps वगैरह कुछ बना ही नहीं है. Even this auditorium में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए seating arrangements भी, you know, there should be some ramp or some seating place for a wheelchair person to sit and watch the film and enjoy like everybody else. I'm sure there are many auditoriums which are friendly and have been made accessible. Avelino sir might know it better. ये मेरा first time है. I primarily came for the first time to IFFI and to the Film Bazaar because Mr. Anurag Thakur had promised कि, you know, ये सारा बंदोबस्त हो जाएगा, बेझिझक आइए. Like he told me yesterday, he reassured me, कोई भी issue होगा, put it up, we will take care of it, we will make sure that such things don't happen and we will implement it as soon as possible. तुम्ही डिसेबिलिटी रायट्स ऑफ गोवाचे तुम्ही असा कशा तरेन पळयता जेन्ना हांगासर थोडे त्रासूय जाता ते म्हणटा 90% फॅसिलिटीज आहा पूण तरी तितून 10% उरता तितूनय तांकां मागीर त्रास जाता ते 10% सुद्दां कारण ते 100% आसले जाल्यारूच तांकां कंप्लिटली एक्सेसिबल जातले ते कशा तरेन पळयता हे गजाली. It should be made accessible. It should be 100% accessible, especially since we had a film Purple Fest. About almost 10 months back, we had a Purple Fest to create awareness on disability. So the facilities in Goa should have been made accessible for this international film festival. At least should have been made accessible. We had come on the inaugural day and we saw certain things were not in order. So we got them to be put in order. And but we didn't expect that this place would not be, the stage would not be accessible. Also, we are seeing the lift access for wheelchair users has been locked. Lift is there, facility is there, everything is there, but the facility has been locked. So I don't know how this the authorities are functioning when they are doing this. But to create awareness, we said we will felicitate these two filmmakers who are persons with disabilities. One is Ustam Hirani from Mumbai and one is our own Mahanand Satarkar from Ponda. So persons with disability and the organizers also see, the general public also sees that there are persons with disabilities who are filmmakers in the industry, okay, and they should make places accessible for persons with disabilities. तुम्ही अवेअरनेस म्हणटा पूण अवेअरनेस कित्याचो जालो हांगा की रॅम्प ना तेन्ना कसले त्रास जाता तेजो अवेअरनेस जालो असो दिसता म्हाका हांगा तरी पळोवन. Oh, this then when people see the problems, then they will come to know what are the problems of the disabled. Otherwise, they are not aware of the problem. They are not aware that persons with disabilities exist. Okay, so also persons with disability from Goa should come out. ओके मैम, आज यहाँ पे जो डिसेबल्ड फिल्म मेकर्स हैं उनका फेलिसिटेशन था, लेकिन ऐसा देखा गया कि किसी के मन में होता है कि स्टेज पे चढ़ना, लेकिन उनको यहाँ पे वो नसीब नहीं हुआ बिकॉज देयर वर नो रैम्प्स अवेलेबल, वो उतना डिसेबल फ्रेंडली नहीं था. हाँ. तो इस पे कुछ सजेशंस भी आए हैं शायद आप. जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए अगर नेगेटिव चीज़ों में जाएं तो अता है, नॉट ओनली फॉर, देखिए डिसेबल, पहली बात तो आई डोंट यूज़ दैट वर्ड, इट्स स्पेशली एबल्ड. सो स्पेशली एबल्ड लोग, अगर हमको इक्वालिटी की बात करें तो देखिए कमियां तो कहीं भी निकल जाएंगी, बट नॉर्मल दे कुड गो देयर. वी ऑल स्टूड नीचे, सो वट एवर सजेशंस हैव कम वी विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट. कुछ चीज़ें हमको भी नहीं पता बिकॉज दे वर एबल टू गाइड अस बेटर, सो वी थॉट ओनली फ्रॉम मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस. सो आई थिंक स्टेज ऐसा तो मुझे किसी ने मतलब ऐसा नहीं जताया कि उनको स्टेज पे जाना था, बट वी डिड द फेलिसिटेशन बहुत अच्छे से नीचे, एंड यू सॉ ऑल ऑफ देम वर क्वाइट हैप्पी विद द फैक्ट दैट एटलीस्ट कहीं तो शुरुआत हुई. सो इट हैज़ स्टार्टेड दैट वे. Even it was said that signboards and the signages will be put up by. नहीं, signages were there. I said that I will put additional signages so that you know ये लोग जो आगे उनको तो पता है, जो घर पे हैं मे बी उनको ना पता हो. So for that I thought कि we will do more through social media and stuff like that, and we'll put some more videos on that कि what are the facilities so that other people also kind of. So वो ये कहना था कि already है, बट विल पुट एडिशनल सो दैट और लोगों को और ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा कि थिएटर का जो वैकेंसी है अभी भी है. इसका मतलब बहुत लोग अभी भी दे हैव नॉट टर्न्ड अप. टू गेट देम आउट we will put more more videos, and we'll also put, already signages are there, आप देख लीजिए लिफ्ट वगैरह सब कुछ है, but we'll put more signages to incorporate more people ताकि they are not dependent on the volunteers only to guide them. Also there are persons from your side to assist. They are there, yes, they are stationed. Our volunteers, our people are already stationed to assist them in case if anybody needs any sort of assistance. So our future में और कोई new बिल्कुल, we will continue to grow from
this. This is just a beginning, and this is such a nice initiative which is taken this year, and we must truly appreciate that. And that's why I also feel that there's a need to encourage people and positively encourage them, and so that they feel कि एक positive reinforcement जो होता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में ना सिर्फ बात हो और practicality में भी इन पे काम किया जाए. तो we will continue to grow, we will continue to improve and try to make it an all-inclusive festival so that it sets an example for all the other festivals in the world. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.